n'y a pas le nom de Kasaï là-bas. Le Kasaï n'est là-bas que comme rivière, mais pas comme région. Donc, quoi nous pas tout ni Kasaï occidental, ni Kasaï oriental, ni Maniema, ni Katanga. Donc, il n'y a rien que vous allez faire sortir. C'est vraiment donc un pays, une nation inséparable, indivisible. Donc, une organisation ou une politique yosu ni nweza wao. Une organisation basée sur histoire waku séparé nenda waku nutekeshe nenda. C'est pour ça que nous avons parlé de wa mtu jaba ebine ebi. Kajachu problème kwa abone tele kumu discuter après. Chimuso kwamba mbwane bwa kwanda muna d'abord kulkonkulwa mwane tumakubakuba lwane jala bala ja bukalenga bwa mukenga kalamba to ki lukonkulwa ni to lukonkulwa ba auditeur parce que moi sinjo mumanya plus moins mais lukonkulwa ba auditeur tububa bilonga bietu bonso mukalasa bato ambela ne kudi akalamba uva mfumu mukese wakalwa kuprofite bwa jifika ja bavisman ne pod bakalo kumutu ajile binguma kwinje kujie kubanga kujata bamfumu bakwapo histoire au wajishi jala bala jabukalenga bwa mukenge kenjilwila kuje wisman na shapoje to bintu abikavu bimana kufunjibwa kumpala kwabo babifunda kuji ni ebibivu kuchitufa chishiba vikile cha bambaka bakutangila amatamba wakala afa amatamba mukese lwakwangola bakava mana kubalongesha histoire mujim to kimuti tumuna ba chute ba Buchner bavukaba bafika kulaka munkamba bazola to exactement mwabo vulaka munkamba balonda malu mbwene kwamba ne histoire wa chutachi ukavu mumana kumanya pani yinubala kuji mifundu ya Livingstone ya mumile muchinunu kama mwanda mukulu makumi atano bya munjila chana kwamba kudite bwana makumi atano ni itano njibe jiji bintu bifatuka makumi atano ni isatu makumi atano ni itano kujilwendo vulo lwenza bijimu bya bungi kaji mifundu ya kuchikondo achi donc ku chinunu kama mwanda mukulu ni makumi atano donc muka chimwa 19e siècle ujuwumbwa ye mwimanyire ekukwinshi ujuwambane le grand chef Luba. Donc le grand chef Luba il suffit beaucoup taper kujineni baluba baji partout mais ujule pija balo kusituer pouvoir waenda baji pija balo kumusituer mu hauteur wa puis fini 5e degré donc moi 5e degré moi 5e degré wa mubuchama donc ne ma chene ne carte ken kujini text wenda papa to kadipaji wenza kurus mwabu juweza ujufika pachitu pacha matamba chitu chilo kushala bitu vabi bya matamba bitu bile kushala ne katamba donc bitu va bya kananga binu bigala mpiye ne bitu va bya kananga donc déjà ma description à nganya Stanley aji atupesha mushindu wa kupositionner mwaba uji centre wa pouvoir comme centre de pouvoir pas chicheji badiji didi chute ne Buchner bakeba bo kwenze lwendu mu mane 78 baji bamba ni njiso kuya kujitunga jamianu mubuloba bwa mwanu donc jimfumu wa baluba
Mbuloba bwa miano, donc les bamba mythenhafte folk. Awa kwamba mu Alma, awa kwa mu Allemagne, professeur. Ah oui, oui, mvumulo kuchikwanda muna miano sibu wako mwamba kuji ne miano awawu mulo kwanda mun. Donc bujibuika da bumbu kile e kuishi donc jishi ja munu ninga ba ja munu pa jimutu wika da wakuile mu kar kulusega lwangola. Ja munu ja chikapa ne mayi munene. Pinje biloku yeto ni kuma ya lwalaba. Uminga tekisi bafunde mujishie jalo alaba. Bimana kufunda. Nunkuyeya kuji fumumune na ukimuntu wa mwaba ujibada kumutere jina. Mura kujibada kutera kujimuke nkalamba jina. Kajibatu abumba londa kamwanda kakwabo. Bajibamba ni jibu jakura kufika do achito pachapa ma imunene. Bakabapije bakulukusabo kuye kwa mu kujimu mu capital. Donc concept iba filmo avant concept wa capital. Kudi capital ka balu ba kwaku kudi mundu buku mwamuke nkalamba. Kudi kalamba uju batumina kudi bwane. Non, bacho kwa babambila bwane kudi kalamba mukwata bantu babo. Kulubuku. Pinje kudi kalambo jipije lukutuma bantu bwabambila ba shooting missionary bwani kala buba sokulwa kena kuji contre to kaji balekela kujiba pajibu balekela bantu bend. Donc pajibu balekela bantu jiba kwata bantu ba mu lubuku bajiba kwata Jibaji ujibenda ulekela bajimu kwate. Professeur, anjinjile bantu ba mulu buku si religion wao. To apo bimusansu wako di ewe kichinye suku kwanda munachi. Walu gongu minu ngela lijulu mpabe. Mbalo ku décrire ni bantu abu baluila pein. Bantu abu baluila jishi ya munkamba. Mu contexte aki mujibalo kutereka bijini ya munkamba musamu bijaji mwisatu. Donc jishi ya munkamba. So donc bombukile jishi ya munkamba bika la bantu bende. Oui, bende simbene jitum. Quand vous êtes président du Congo, quelqu'un du Kasaï, Montoueba, oui. Quelqu'un de Bandaka, Montoueba, China. Donc, un roi, c'est le président de la République. Le président de la République dit, on a pris les citoyens de mon pays. Maintenant, nous sommes toujours battus. Est-ce que nous sommes tous rapport, il y a non. C'est-à-dire, ces gens appartiennent à mon royaume. Donc, laissez ces gens-là. Or, les gens qui les défendaient, c'était au-delà, au-delà, Donc, ça montrait déjà, Boani, il dit, village, ou du champ ou extension, nous, pidie ou ba, kudi, visman, balokufik, ne ba podge, ba kumwele lukongo. Jibaji kijiti mudu kufile konku lwende lwane, pavamba nutubanga nipagamba inono, kato na bashilanga to, tuji baluba. Donc, définition au kujikalamba mukenga, mujimumufile. Vungambila mfumukalamba wafwana bwane, mukarte kende faji ufunda afu bwane, kuji roi de bashilanga. Ema na mwambi jini to, kufunji na kuto. Walu kuji, we mufunda na, uju trahir mukenga, uju trahir mukenga kalamba. Funda seulement roi de Baluba. Walu ki expression uvo mubanga to kuji mukenga kalamba. Mukenga kalamba. Kado na mwakulu kuwe réduire mpinje kuji champ d'extension wa. Te ka micro ye bebimpa professeur uka umvuika kule. Bon, mvumujuka bwa kukeba kuji. Mukanda mukanda okay na kutujumu wakukwelele musambu ukeba mukanda
Et yo, bah, nous, on fait ta citation, mais tu pas un bien. Dans chaque citation. Et moi, nous pouvons pas faire des citations au professeur tout le me semble vraiment, il faut tu fais la citation au bana betu bon suba di balonda, il faut mon ambile ni professeur ni alwa, ye ya mulonge shi mufiluke, na nkono jino jomvile muntu jitwe tu bon suba makuba bashala bafuwa. Bwana mulonge shi mufiluke mais tuja mutende to lankonko bwal bo mulonge shi ku yi kumpala bitibim paka bijiko lankonko no kan no lankonko to no jibalongi ba mbubu batatakan nango kama ingonko kato akumanya bya kwa bya ku kato akumanya bya kulonda to. OK, est-ce que wa kupetu mukandanyi batwele le musamba Le musamba d'accord chambu yi toile la mo ma ifa bitala bwani bantu bamanyene tujiba mo ma ifa bitala aba boss bakafu bajambe no tuji beno royo mu Kongo o zugni benanganyi lekelai mutoyi umvai professeur tujiba ngani tujiba chitale mulu manzoro jumo wa sokola jumo walala Ewa ba wetu to kupingana mujila tujitunu volution no jinulonda ji jakasai tuji baki jila professeur Bilolo Lelweu tufuba mwe le lukonkulumwa bwani atuleja étendu wa pouvoir wa mfumu kalamba mwe espace kasayen Lelweu kadi professeur mulu kutuambila maluma fitabuni bani betu munene panu kala bafika mu retard kanu jijito rediffusion ujiku
nini tuke ba mo kwela émission wo pa YouTube parce que mba tulomba bya bunyi toni ko Afrique du Sud ku Congo bwani badini possibilité wa kwela ba télécharger ma vidéo YouTube mais bwa kwela ba tulonda en direct bu mujime ba badini difficulté e jabunyi bwalu babunyi ba jiba londe la mu ma cyber café nanko ni tuenzama video a émission ewu bwani nwenu bonso tuikala tu manyamala bungu tujika tuini mikanda iji mifunda to nanko tuji tupinga ji na ji yikuji professeur uvumu yekuke be citation faji wismane ni pog bafika kujikalamba bamwebe jenu wewe ujingani yo wangu jinga pechi to ne citation kajanju kwindila bwane mubada mumwa kulu jaba bafunde kuji bwane nushisho kumanyeni kimbintu bingi bitu jitunu tushiminyina apato die eingeborenen bei denen wir uns befinden, donc les autochtones chez qui nous nous trouvons sind Baluba, sont Baluba. Von Kasai ab dasselbe Volk mit derselben Sprachen, derselbe Tätowierung und so weiter. Donc, depuis les Kasai là, avec, depuis le même peuple, avec la même langue et le même style de tatouage. Du message non touchilang, singular kashilang, donc la désignation Tushilange au singulier Kashilange ist sprachlich unrichtig et faux sur le plan du langage. Et faux, unrichtig. Et ceux qui connaissent les néerlandais ou bien les flamands peuvent déjà se retrouver. Und wäre dafür Bashilange, singular Mushilange, sous-setzen. Donc, c'est peut-être mieux de dire Bashilange ou Mushilange. Jedoch, mais seulement, Tushilange oder Bashilange, être appelé Tushilange ou Bashilange, wird als stupendo Schimpfname angesehen. Donc, c'est compris comme stupendo. Couvert de bandes. Et on ne devrait pas l'utiliser. Et le Mukenge et Chinkenke leur ont raconté. Mukenge und Chinkenke erzählten von den willkürlichen sein, die dafür als Genji, Maden, geschimpft wurden. Alors, Mukenge et Chinkenke ont raconté donc à Dashman, son compagnon. Non, là, c'est donc une provocation de Luba. Donc, de Luba, pas d'une partie de Luba, donc de Luba, trouvée par les Chokwe et les Luba aussi, pour se venger, appellent les Chokwe Genji, c'est-à-dire Misundu, Maden, ça se trouve ici. Alors, die Eingeborenen nennen sich mit Bestimmtheit nur Baluba. Donc, les autochtones s'appellent avec assurance, c'est-à-dire avec certitude, Baluba, seulement Baluba, nur Baluba. Die Bakete Singular Mukete Tukete irrtümliche Bezeichnung und Bakuba Singular Mukuba gebraucht in meiner Gegenwart ausschließlich die Benennung Baluba und niemals Bashilang. Donc les autres peuples, les Bakete et les Bakuba, ne parlent que, donc dans leur présence, quand ils parlent d'eux, ils ne parlent que de Baluba et jamais de Bashilang. Ça, ce sont des certitudes. Donc, de 1821 que je suis en train de vous lire. Ich führe dies, alors j'introduis ceci pour me corriger, dit-il,
parce qu'il était tombé aussi dans ce piège-là, comme ils étaient venus de l'Angola, de citer, de dire que ce sont donc les Bachilang. Alors, je les lis maintenant en Chiluba parce qu'on l'avait traduit dans la conception bantou de l'autorité. Balele lamu, bena kwa beaucoup tujibi kale, bajibaluba, bibang ile lwa kasai, bikala chisamba chimwa, ni mwa kulu umwa, ni nsalu anyi nsajilu wa mumwa. Mbikijilu tushilange kubumwa kashilange, ke nga kwilu mujala meto. Ne bimpe kumupinga ja kudi mbikijilu bashilange, kubumwa mushilange. Kadi kubikijibwa, anyi jibikila tushilange anyi bashilange, baji ba kutangila buchipendo. Nimbikijileu bilonde shele malu mandondela kudie fumu banfumu bakumpala mukenge kalamba ni chinkenke mufu ikakaja kudi bachokwe kebwalukayi bakabanga ku bapenda byabo ne njenje bisundu ni dijaji kibo joso bena mwabo ani bajiba ani benabula bajiba bikijibwa amune baluba bakete kubumwa mukete tukete mbikijili mubi ne bakuba kubumwa mukuba baji babikila panjipu amune jina ja baluba kabatu banji kwangata jina ja bashilanga na shemusangu mweto donc nujinu jumvuila donc mukenga kalamba ye yanka yen ne ba chinkenke ba luba kinkuba bigile ne ba shilanga nash nungumbi ye mu kuji extra waba kula ba denir ujimu kana kompela kwa ba wisman wa ba shoot amba ne ba jiba yeto. Donc, ni dishe jalu alaba. Nungu texte a mwimpa be. Bwadi mani kujishite se mufunda afune. Uju anji kuye kuta, uju ye kwa mfumu muluba. Fumu muluba, mai. Mai munene. Eyo. Bena mai munene. Bajanga tabia, bajileje bia buchikondo achi. Ne mbaluba uji fumu bai munene mfumu muluba nungu kuji kadi yei mwikala fumu muluba uvulo ngeshebenyine fumu munene mubaluba uji mukenkala kebiki bitu jinabi bintu abi bifunda banga ni binguma kufika kwetu. Donc, kimbi ngumato banga ne ba ne mabingu makufuta kwetu kuji kimukenga mena to mukenga se kuji bafu mbatu bafu kana na mokungambile ni chikondo chibwa kuji chibwa Stanley ne pas Stanley Livingstone muchidi mucha chinu kama mwanda mukudi 500 wakula bwane kuji chimenga donc capital kuji wa bukalenga bumfu wa baluba wa kula bwa mwaba wa mfumune wa baluba roi munene wa baluba kimu kenga kalambo wa yutela to c'est ma dynastie bafu musabaji ba force c'est qui compte c'est la royauté bwa ba to ka bena ta ba kumbu kuji ma nuance auto comme on dit le roi est mort vive les rois. Nujunu kaba kwangata kuji fumu kujitunga bukalenga bwajina kubuliye ku jina ja fumu uji par exemple muchiji mwemu anchiji muchalo chikomo sibai le pije siji ba wa fwan nungwani mwa kwamba no nukumu ndondelu kijiba jinji ndo kwangata ebibijile mwambe neni Stanley Livingstone mufunde ne kabiji allusion ku chino
twachok kwa mfumu wata yavu kikuba bamwambila bwane fumu munene mukenkalama kibwal kayo akafinga na pa kafinga na iko Almanya kulo kwa banne kujibu kengela kuyempinga na nya kumuna fumu munene mukenga kuli muke Bushner nguvumu mwambila no umbukile kwa mote yamvu okay Bushner ye ovumufinga na ku paka kudi babasangi ne mukenga kalama ajuka bamana kubilonga kabicho basangi ne mukenga kalama lwa sege yenu ya kuchikafai bwalu kudi poge ukavuye mutangila ku kwa Almanya ukavu fingana pinje kalamba kuma mu 1875 donc muchi chidi mucha chinono ka mwada mukulu mak mwada mutektenitana eyo nongo ya ine toto njimpingana kwanyi ne njimpingana kwetu komisanji mwakula kijibe jaka mufesha mpinje kalamba invitation wane alwa mpinjeu aloku paya ikufesha urwa wa mu Almanya urwa donc pa Montaigne donc apesha urwa invitation baloni urwa wa Almanya yebadi wa ba prusse wa Almanya kwa na shukala kudi vraiment du tout ngato donc kimwaka do pot kulo kwa deja kwa mwana kubifunda mumikande voto mila bena kwa bwane kudi mfumu mune na ubutambe kene ne diebe ja ku kumuna tonjinga njikulwa kumisangu kuti nikufete ka mushindo wakulu kufingana kimujifingana mwamu en tant que mbabi kijibo banfumu utimulo kwanga tenende visman wako bwana visman amwa accompagner bantu babi kila diebe jiba to makasi maloba amatamba ani nubi kila mpiyewne kudi Kasai Manyema Katanga ebi kujimbalwa en tant que babi kila na shalwendu lujubenda bayamu nyangwe bakuyetoni kunyangwe kudi ba visman bambane pato ay munjila kito tukumune ni bantu bamwe ni basong ni bantu bo donc ba kidilangana ba de connaître mi ba fi tukumune ni c'était ji kuji muji mwana la yenka yenda kibyane ba mulonga shekuji ba bikuba bo babale ku ba bishida ne ba shute ba funda habito donc bumu wisman mulo kusambuka kuji mikalu ya matamba faju sambuka mikalu ya matamba ujubwele directement mu chitu bachiwe mu fichila cha nyangwachi ujubwele mu chitu katu bigela mpije uni Tanzania nongo muji mwana na ye yanka yende myaba iwayi mu fita yane kuji bantu bamu nongo bajibamba ni basonga kuji bantu ba million swat dikavu kwa ba ovumu bi verifier toni na shimu wakula bukufingana pa kufingana bumpiyeni poga bwalu kuji wisman wakuliye kufita kusambuka kuloko yiku Tanzania kwepu kukodo kwanga chila ku bato kuloko yiku kufingana kwa kuji mulwete lwendo lwa kumpala nonguji baji pode pindiye wewu kuloko kufingana kuji ne bakalamba kaji mumifundi miko wabu ya pode kujibende ulonda malu abwena avu bashite bavukai bafika kuntu waku balonda bibilonde shile bivu bafumu balu ba mai no mai munene kudi bamana kumwambila kudi dibwani muntu afu wajalo omushindo buyulo basongila bantu ebine londa bwa mwabo bayino kwe kudi bakichile mu misoko nikwabo binje bakwata walu ba na bupota bakavuni babwele mu bibijilu bibya bara bakubika la monjilamu inje balo kukwata mamu mukwabo ne kujwa mu delegation wabo alors mpinje kuji wambane kalambo jujo ngai mwambile nu yafenyito wangata bantu bakesa afo pinje kufita kuji kufita chitu bambe jibo ngone mishibanga ku yemi banda mu libito byonso abantu bonso bayilubilo kudi Montaigne mbwane le kibomfu muntu nashangambila kudi yeya kudi mwananga na wafu ana bwane kudi ujimfumu wabula bubunene patu jikani nubulama ulo babu jibufwa
munapije mukaji lelu bena katanga bani ebi nukanu fendang bafenda bantu kakui muntu wa ujuko amba non ça doit stopper, il faut stopper. Wal jiba nu nyanga mo organisation sociale kwa jute yiba ni ba mema njilunto euni mema njimusonge euni mema nsinjimulubo wa kukatanga euni mema njimulubo wa yeje ajiba jiba ibadu wela vita wal kudusungila ngani walogo lo chilwilu ngani pajiba nwela vita bambani tujitwela bantu aba bajibakula mwakulu wa chiluba mwakulu wa chiluba wa mem kujichene dunda kujichisonga miya kuyo sa chiluba kanyo kubyo sa bi chiluba kido donc chiluba chitwa kule chiji dialect ya chiluba ade mwakuchena amane chene dialect kidijije mpanye ejine no bintu abi ma dialect a chiluba bwa chiluba mwakulu munene bunja alema mwakulu munene baji mu baviera baji ba kula mushindu muko abajini yabo vocabulaire baji uye dukushitu carte ba kula mu mushindu ulolo akukolonye kuli basombela ko ba kula mu mushindu yiku Berlin ba kula mu mushindu amuna kwa wao mutu maloba woswa no pijeno nuka bobwane nikala mu kula chiluba mushindu umwa ujikuntaga wakula buji kuchika uji kukolwezini ne wakula ne kasumbalesa wakula bwe uji kumweka aji kuilebo kabitu na kuto mumona mkibuji benyi bikala bo bilu chimba kaja biloko amene bafika amene kabatu ni menjito nwenu ni menji munu chikani mwako amene twetu mene aba tujiba pala bwachi tutukaba bwane paji muntu kungujimayi yikale wakule chiluba muntu bukela kundemba uji kundemba yikale wakule chiluba muntu bukela kujimbeleng bitufenyi mubula bakayi uje kwa Amerika kwa kabati bakula anglais mishilangan uje kwa Angleterre bantu bakula anglais mishilangan kajitu bamanyini anglais bajiba kebabu ani nwenu kabi kajinu wakula kuji chiluba chikala ne tunungu bilondo shiri abiji bantu basomba ne bantu bijuna bubene mutumba bwa chinganya ukawamena ejo akule chena kanyoka wi kwa kule chena kanyoka biena bwalu to na shokule sto amena mbaba varwa na mba Beneviderberg mba Schwaben mba Prussien ainsi de suite c'est bien c'est kaji chijuchena bwana chane kanwi kaji nuye kujya kwamba byabidi basombela yayi ingenu kushipa bukalenga bwenu bujikumutu to kilufu lutufwa foneno donc fadi jinuke babwane nujuka kulo bijibi kengele nujula bukalenga bwenu abo donc nujula bukalenga bwenu abo nujula royauté wenu royauté au ajuka kwikala muntu ujubwikala usungile matamba mujimu we mulenga kujimbujimaji mulenga kananga we mulenga kujikabinda ujimulenga mujimaji ujimulenga kananga ujimulenga chikapa we mulenga kujichikapa ujimulenga kolwezi ujimulenga jilolo ujimulenga kudi ntanganyika donc no feta mpije bwani je baji kinji jibwana jidimo kulo kweza bwani jitunga jishintuluka njini mulunda wanyi mwabe junga ambele chingani yo am nwenu baluba bajibashipa kong mujibashipa kong mujibafita bungu pinjenu kajunu kengesha bena kongu nushima wali baba mun de berekata amba ko en biba berekata baluba kabila muluba udunyanga jitunga ewa kisaka ji muluba kenu skwaka tubukalenga to udunyanga jitunga aba baluba enjide ba to bukim kabena baye mobilele bienu bini kinwenza abito donc nushalo kumanyene tujini bujitu bunene mujitu ngabo munga kunwambile kunyimutayene mwabe mu carte kakwabuka kamvu mwenze bwa kumanyene bunene bwa matamba bwevi bakutangene mu province mafyama vi ndi umbwa ibwimbwa ma province anuchi province mu Isambombo ndi munene Kasai occidental kadibu muji numero mi kala ya difandlo jisu kufatukadi ndi mu akwikala unité Kasayenne mu Isambombo mwanda mutekete au ndi mwavale peut-être Kasai occidental mwanda mukulu chitema jikumi chene muma nshinga nyito apa jikumi ne wumo onu kanu bigile ni province wa Manyema
makumi abiri mu isatu gibategerwa kuntanganyika kwaka makumi abiri mu inayi mumwambwere kwaba munyi kuji nuji nashe mu bulongolo jibwa mpinjewu ne region Katanga, Kasai Ibidi, Manyema, Sud Kivu, bintu ebi bidi bieza province itanu ya Congo. Mais